हौजिक फाउबगी मरुअब पाउजा मणिपुर ILP सिस्टम सन हनब MLA सिंह मियाम की अपाम खंग थबक तौबना असुम खोंथांग ओइगनी हाइना MLA जोय किसन हाइख्रे अमसुंग डॉक्टर कयाना प्राइवेट प्रैक्टिस चथबदगी लमदम मसिगी लायरबा प्रजा सिंह लायेंगनब होनबदा लौ इंखोल योनबा यावनरे हाइरि खुरमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी बापुना मकपु तरामना ओक्सरी हौजिक फावगी मरु ओइबा पाव संदोंगना पिजरी लमदम मसिगी यलहोमि सिंह कन्नबा मणिपुर ILP सिस्टम सन हनब होनबदा JC ILPS की इहो ngaifam थोकते MLA सिंह मियाम की अपाम खंग थबक तौबना अचुम खोंथांग ओइगनी हाइना MPCC के वांगांग लोइसु ओरिबा MLA जोय किसना ngasi कांग्रेस भवनदा पांगथोकपा पावमी सिंह उनबदा फोंदोखरे माना मकातना हाइकिबदा JC ILPS ना हिरमसिगी मतंग द तुमिन लैरी हाइदुना रूलिंग अमदी ऑपोजिशन पार्टी ना तुमिन लेसन सुमलोय लैंगांग ना मसिगी मतंग द ऑपोजिशन JC ILPS अमदी मियाम पुन्ना खनदुना मियाम की अपाम सिंह थबक त ओनथोकनबा वाताना फमथोई सरकार पाइद्रबसु मणिपुर मियाम की अपामबदा कांग्रेस ना थबक तोबा हाइबसी पार्टी की फिरेपनी यलोमी कन्नबा मियामना यागदब बिल अमा हंदके मॉनसून सेशन द रूलिंग अमदी ऑपोजिशन ना पुन्ना होना होबना असुम खोंथांग ओइगनी हाइखी हाना लाइखिबा बिल मदु प्रेसिडेंट एसेंट पिरक्तबदु करिनो खाइदु सेंटो मिनरगा मणिपुर प्रजा मयाम सु कमेंट लौरगा अदुगा JCILPS कांगु सु मकोइसु मकोइ ओइबा मकोइना कन्ना इनिशिएट तौजरबनिना मकोइ ओइबा आइडिया सेशन जु लौरगा बिल प्रिपेयर तौरगा थमलगा लाउरिबा मॉनसून सेशन असिदा पास तौनबा थौनांग तौबना असुम खोंथांग ओइगनी हाइदुना लैरिबा गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी दा कोई अपील तौजरी हाउसिंग एडवोकेट जनरल हापगी मतंगदा एडवोकेट सिंह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदी मियाम की अपाम बसी येंगलगा मिटोपो एडवोकेट जनरल हापगी खोंथांग असि सरकार हंदोकपियो हाइना MLA जोय किसना फोंदोखी मणिपुर डॉक्टर कयाना प्राइवेट प्रैक्टिस चथबदगी लमदमसिगी प्रजा कया लायेंगनब होनबदा लौ इंखोन योनबा यावनरे हाइरि अनौबा सरकार असिना डॉक्टर सिंगी ट्रांसफर पॉलिसी सेमनब थबक पाइखटपगी महुता डॉक्टर कयाना प्राइवेट प्रैक्टिस चथदुना लायरबा प्रजा सिंगना लायेंगबदा थेंगनरिबा खुदोंसादब कया असि हाना कोखनबिनबा मियेंग संहनिंगबगी अपाम फोंदोकनरक्ले लमदमसिगी अमतंगादबा मेडिकल कॉलेज जेनिम्स लायेंग मसलुबा अनाबा कया डॉक्टर खरना मखोय मखोय की सानबा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा रिफर तौदुना सेल यामना लौदुना लायेंगबगी थबक चथबा यावरे अनाबा सिंगना जेनिम्स ता अदुमक लायेंग जगे हाइबदा मखोय बु लायेंगलिबा डॉक्टर सिंगना जेनिम्स ता लायेंगदबा ओरबदी मखोय की अनाबा अदु था अनि अहुमगी मतुंगदा ऑपरेशन तौबा ताबनी हाना ममांगदा अनाबा मयाम ऑपरेशन तौदना लैबना मखोय की अपाम मतमदा ऑपरेशन तौबा यारोय हाइना खंगलकपदगी लौ इंखोन योंदुना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा सेल यामस्तगना मखोय की अनाबा अदु कन्ननबा डॉक्टर की पक्ता मतुंग इन ऑपरेशन तौबगी थबक चथबा यावरे प्राइवेट हॉस्पिटल दा लायेंग नुबगी मवोंग अदु डॉक्टर अदुना नोंगमद मिनिट खरखक अनाबा लायेंग लगा नर्स सिंगदा सिनादुना थमलंबगी थबक चथरी अनाबा अदुना मसा नुंगाइरक्तबा अमदि करिगुम अमा हंगनिंगबा मतमदा मखोय की डॉक्टर लाक्त्री हाइदुना अनाबा सिंगवाना लैनरी जेनिम्स खक्तनतन रिम्स हॉस्पिटल दा लाकपा अनाबा कया डॉक्टर खरना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा पुदुना लायमेगी थबक चथबा यावरे हाइरि फेबम मसिदा मणिपुर सरकार ना मियेंग संगदुना प्राइवेट प्रैक्टिस तौरिबा डॉक्टर सिंह मथौ निंगथिना तौहनबा मियेंग संगनिंगबगी अपाम कया माइके कयादगी थमनरक्ले MGNRGS की थबक सुबा असि मथंग सहिद नुमित चामनी यौहन्नबा होनरगनि हाइना रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर TS बिस्वाजना ngasi पोरोंपात लेबा पंचायत भवन द पांगथोकपा नेशनल पंचायत डेगे थरमदा फोंदोखरे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज नेशनल पांगथोकपा थरम अदुदा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आइस दिंको महूट की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एन इंद्रजीत हेल्थ की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी S सुभाष चंद्र रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की सेक्रेटरी सुमंतना मरु बमियो सिंह सरुक याखी जिला परिषद मेंबर प्रधान अमदी ग्राम पंचायत के मेंबर कया सरुक याखिबा थरम अदुदा मिनिस्टर बिस्वाजन मखातना हाइकिबदा नेशनल पंचायत डे पालन असिना पंचायत के थौदांग कया की मतंग द हेना खंगलगनी फोंदोखी लास्ट विजिट द मणिपुर लाकिबा मतंदा विदिन 15 months of the time so Congress government तौरंदबा मयाम सिंजे बे पाथोकने हाइगी प्रोडक्ट याव अदुना मसी इनोवेटिव कोइ पोसक अम ओइरे because one of the article recommended 100 messages on the higher government am not the corona later message about
Honorable Lamdriba. Other Masiki project, whatever the amount may be, that release whatever project in addition, state share to pull up with 100% bigger Masiki. सरकार की कर्मचारी सिंह थबक खुदिमक तौगे हाइना खलगा दायित्व यांग थबक तौरबदी अवन साकोर पुरकपदा कुमांग साउसिनगनी हाइना माइनर इरिगेशन के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अवांगबाव निमाइना ngasi माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट सेंदुना लमफेलदा लैबा डिपार्टमेंट असि कॉम्प्लेक्स पांगथोकपा महाकु ओपगे थरमदा फोंगदोखरे तौरम अदुदा माइनर इरिगेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेसी रामथंगा डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर गौरकिशोर मरुबा म्यूसिंग ओना सरुक याखी चीफ इंजीनियर गौरकिशोर माइनर इरिगेशन के स्कीम सिंह असि मेंटेनेंस की सेंफम याउदबना अकाई अतो यारक मटमदा प्रजा सिंह खंगदबना मरम ओइदुना लान उरिबा असि तौबिगनो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ना डिपार्टमेंट की अवात अपा अमदि स्टाफ सिंह थेंगनरिब खुदोंग सादबसिंग कोगनबियो हाइके अवांगबो निमाइना मखातना हाइकिबदा इसा इसा गे हाइबा वकल थादोक्तुना पुन्ना दायित्व लैना थबक तौमिनानबा अपील तौखि. The public will blame somebody and the officers, the government will blame somebody. I see sitting blame as in the let us begin from ourselves. Isha the house. I did picture Banina. I did how they Kazikani have no canbia. Nangi but how so? Darker label stay the sea, uplift over that. Chaukatoranga Nangi Surup so Chaunali have a say. Nangi Surup aduda. Important when allows over that. Ako di stay the sea. So the number Atopa state kumna. Advance oiba. Yamna santi labor. Yamna develop oiba. Aduguma state with Akini. Sama Kuntaruk Suba Kongzom Dega Mari Renana, Humpumari Suba blood donation came Nasi, the Sama Sinduna Rims, Amadis is a hospital give blood bank ta, EP Cray, Mahiro Kunai, Amadilebak Miam, the Katok Lava E Haiba Timda, State Blood Cell, National Health Mission, Manipur, ISBT, Rims Kakusamaduna Pangtokiba E Dan Toba Adu. Atau make I come never Amadi Hawalek Libana House sing the Maribak Nimagi Wakalo Lehenbagi Pandam the Pangtopani Haina, their Samgi Vice President Ahibam Anana Fondoki. Makwinda Ramdam Vidamaka, Makwida Chili Batona, Adushu Aquatunga, how Libamion Chingasina, Makwin Pamzeramba, Libamada, Pasabang Manamaka, High Blood Donation came as Shinjavani, Nadesamna, Masi Kudong Sava Blood Donation came Masiki Kudong Sava Local Kanda, Kulebang Miam, that when Hazening Badi, High Ba, Aquaipum Kudimanga, blood donation, blood donate to Bugis, Hinabiasi, Kudimaka, Lehenimaka Pamba, the Shamna, Sinasi, Medagi Kutang, Kudong Sava Local Kanda, Aquai Hajari. Tangal Kaitel gi footpath matakta hendokna dukan sajinduna pot yon masing thugaiba hore haina IMC gi assistant engineer CS Menekana Fongdorokle ngasi IMC gi Kambuna Gandhi Avenue gi mafam singna nala sengdokre footpath matakta lam khopsinuna sajileba yum dukan singba sing athuba matan mapu singna masana khangna lokthoktrabadi thugairagani haike yam illegal oiba pot mayam ma koina thenare maram di drain mathaksida masagi अबे साजल लगा दुकान फंक्शन का लेशन का तो बता वो कोई ना मुझे इसी तरह इलीगल हो गई ना कोई ना मुझे जिस चीज़ भी याद नहीं ना कोई आए नहीं ना मुझे पब्लिसिटी कोई ना चले मुझे ब्रांड मतलब सीधा नहीं साजल लगा बहुत सी लोग को है ना तो नहीं यार अगर दी ब्रांड मतलब तो साजल लगा नहीं सिंसे यार अगर दी मसा मसा ये बहुत सी लोग को किलो कोई तो गाइड सो हो रहे हैं लोग का नीरा तो नहीं मुझे गाड़ी की नहीं तो साजल लगा बहुत में हमसे लोग को किलो कोई तो गाइड नहीं Ifsan Sindun Anglo Manipuri War 1891 in relation with the 19th Day Observance ki matang da nomagi obakana naina ba ama Manipur University ki Department of Teacher Education conference holder pangchokre thora maduda Professor M Joy Kumar UCM gi President Alangam Johnson Ifsa gi Advisor Ibotomi Kuman Ifsa gi President Luwang Saksing Kai Sociology gi Head of Department Rajendra Khetri Life Science ki N Mohilal Mitay amadi Assistant Professor N Sanatombana Sarup Yaki Taramaduga Mari Renana UCM gave President Johnson Elangban the Wafum Kayatam Key. Namato can revolutionize or can Makuising a set. A Patana stream night or under Apaba, Atsang Toba, Tika, Kaptegi Nataba, Masaki self, Adobe Kavina, missing as a police to the Sakan, actually, classic country, labor, whatever we discuss. A general opinions are really say, Masiki is not distracted with those Manipuri assembly narrow.
aduna aikogi political class in se masi thachana masi maike mayon chuna makoisi control to ga niyam na pam du la na ba aikoi ne screening to ba scrutiny to bu da koi nyam uta leire Official language oriba Meitei lol khangdaba miyoi sing se minister gi advisor amadi advocate general hapa yaroi haina Milal Mayai Lusing na thadorok paserol amana khangalakri se minister gi advisor amasung advocate general hapade status sig official lol khangdaba miyoi hapliba asi khudakta laukthokadabani athuba matamda Manipur lenga na Milal gi wafam thabak to onthorok trabadi khongjang sangsin ba horagani haire maraktana break ama laminasi Advanced Coaching Institute, Nagamapal, Lamabam Laikai near Reams Road. Admission opens for Class 12 Arts Science Course M 13-27 April, 2nd batch. Class 12 Arts Science CBSE 13-27 April, 1st batch. The largest trusted and premier coaching institute in both science and arts. Special vacation course for Navodaya Scenic. Facilities available are separate hostels for both boys and girls, van service, library facility. Moredam to Pubiodiate. Romdugini Nena Talisi. Imot Molan. Ilora Hotel. Moreda Layadudi. 3-star category. Reasonable Uber Mamalda. Hona. Wonderful bedrooms, world-class washrooms, international standard restaurant, attractive location. May ishing awat pamta later. Hello, Elora Hotel Moreni. Takpio. Horizon Hospital and Research Institute opposite Jennings Porompat. Miyam Gidamak Hangzare, eye medicine, surgery, amadi, psychiatry, oiba, anabasing, yigzim. Anawa matamga chunaraba, kulai singi matingna, mitkilaina, makal pudimak, lying by the kudong sabatizari. Keyhole surgery, tawagi facility su thamzari. Experience lairaba Dr. Singh Tanabagi kudong sabasu pangdibani. Hena Kupamaro Gidamak Horizon Hospital and Research Institute, Laktuna Tanabi. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, phu naba na singbada sinaba yarba, lipsap group na puthok saba Oza. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Open heart surgery now in Manipur, providing free open heart surgery for children, led by Dr. L. Shyam Kishore, Chairman and Chief Cardiologist, Sky Hospital. Operation on 29th and 30th April. OPD on 29th April by Dr. Ajoy Kaul, who has performed over 15,000 heart operations. For details, please contact reception of Sky Hospital. Lengshin Birao, Sarma Opticals, BT Road, Imphal. Special offer pijabaga loinana hodok chare lens khaptumak laigadaba scheme masi pambi basingna isagi mit kachana pa fiber lens ama lebigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengsin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal. Combined tutorials for CBSE admission open. Class 11 and 12 Science CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. Class 9 and 10 CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. And 2 months vacation course for Navodaya Scenic and Outsiders class 9, 10, 11 and 12 class starting from 3rd May 2017. For details, please contact Combined Tutorials Office, Sagolban Moirangler Machin, Bus Parking, Imphal. Hakchangi labor solak padagi producing attaba. Hakchang choktarba. Tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta ngayaba upaidi Jolib syrup amasu Jolib capsule bu chanmina sinabiyo. Uranius Tutorial Center, Kaisampat, Lemazam Laikai, Tidim Road, Imphal. Admission opens for foundation course for class 12 and 11 science, both CBSE and COSEM. Subjects offered physics, chemistry, mathematics and biology. Class starts from 24th April 2017. Class timing 4:30 p.m. to 7:30 p.m. Please contact 811-9954-654. Hello, Doctor. ISTV na sagol sen kuding inumidang wayang pung taruk tama matam na sandok sa live phoning program ni lahat matang kuntare sagol sen numita Dr. Karam Romeo Singh, DM Gastroenterology Associate Professor, Department of Medicine RIMS asina guest doctor po bigani. Topic na kung hamba yadaba masung masigi layang haiba asini adom na call tawbira kadaba ay koy phone number 244-2336.
Break it tungda makha taba pau pizari. Manipur University ki History Department is sinduna talk on transformation of the nation have a topic ta Swami Mitrananda Ziga Mahiro Singh interaction program ama pangchokre. Sky Hospital sinduna lemna heart layamagi kem ama porong pat laiba Sky Hospital ki porong pat branch ta pangchokre. Doctor amadi nurse kya galwen chata kiba heart layamagi kem adu ki matang da heart layam da maming leraba doctor kalana heart ki matang da section thrang lokhot kadaba wafam sing phongtrakre. Manipura thamoy gi lena naba means heart disease leba patients yamna leye angang jing jesu pokthok padi yaw pa thamoy gi lena kayam lei sarana samna harabada thamoy gi mningda aho ba leba apun ba leba amari akhoi gi thamoy gi passing gi mafam jana leitaba asina singba kayam mum lei mase khangdok bang da khoina mi tokjabani adugo chahi khari yamna ba mioi sing jesu blood pressure wangba heart attack to ischemic heart disease amadi cardiomyopathy amadi heart failure asne sima kayam le masi matam chana khangjo dragadi thamoi le na sing ase khudakta akoi punsi da awaba yam tagale Manipura fangba kombirai lai makalasi Aries Gallery haina khangnariba asi Botanical Survey of India ge report maming yaugde invalid or maming haina Northeast Institute of Science and Technology ki principal scientist Dr. Ais Bir Kumar ngasi Lamphil Fata Labor Institute asi conference hall pangchopa pami sing unabada phongdokre hariba lai makal asi Aries Levigata fitna asem mamafam masida fangliba kombire gi asem maming ni haiki asem Manipur kombire si akuna thiru matamda yamna very small narrow pocket koi Lamphil gi some area khara da karam khana collection tor thambira makhara or lokta ki periphery da some small pocket khara horgaler ba haitare aduna hujik mayam na koina hana khangdana lerba Manipur gi asengba koi gi puari di yauri ba kombiri se masi koina science da masi Iris Levigata oire haina koi confirm to munabgi makta hariba masi gi koi gi press meet se aina ko hujabane Sahi Nauribi Nupi Masa Ani April Taraga Marida gang rap Tatakiba Tawumbo Yaning the Fondok Tuna Ngasi Youth Forum for Protection of Human Rights Kangabok Development and Student Union Social and Youth Progressive Organization Hairok Amasung Human Rights Forum Manipur Sinduna Kaisampa Lemazam Leka Community Hall that Wakami from Chatakre Youth Forum for Protection of Human Rights ki Executive Member Sajidan Saramana Maraleba Musing Akan Masarak Piga the Bini Haiki Malom the rail fat oil depot Sanabagi Ahen Malam Loksin Naba Honarak Lebasigi Matang Dangasi Malom Tulhil the Leba Ikai Ningtau Community Holder Public Hearing Satakre Directorate of Environment ki Special Assessment Unit Sinduna Pangcho Kibataram Aduda Assessment Unit Asigi Insas T. Brajakumar, Pradhan K. Ibayama Devi, Social Activist B.B. Sarma, Veteran Journalist K. Madhumangol Yauna, Tongan Bamiya Kanasarup Yaki. T. Brajakumar na Sarkar ke Darkar Oiba Lam Loksin Madaniyam Sumna Prazagi Ayaba Logodavani, Tung the Toraka Dabakudongsa Dabasing Hana Mangzona na Kanta Hogodavani Haiki. कोई लम सिगी लोकल बॉडी कोई ग्राम पंचायत की लेवल दे निखंगदे नत्रगना म्युनिसिपालिटी की लेवल निखंगदे सि सोरो तो बिरगा लोसन बिरगा इंटरनल इश्यूज लोसन बिरगा असुम्बा वैलिड ओरबा कोई नियम यारबा पता पाइबे मिदुरंग रिकमेंड तो बिरगा फंगम तो सम फंगम तो ई हैबदो तो हनबिउ हैब रिकमेंडेशन को याउसरी दो हाइबे रिकमेंडेशन मैम जो ngak pir kanin khanjai ahen ba recommendation asi meeting sin lodaga kari kari lege jo koi khallaga ato update tawjagani Pansayat Numit Kamari Renana Ngasi, Mongsanga Maya Lekai Pangamba, Sangyanda, Physical Silence or Bamio Singi, Layak Pasangdam Nabama Pang Chokre, Taramaduda, Mongsanga Gram Pansai, Pradhan Ice Prem Kantana Pongdo Kibada, Physically Silence or Bamio Singma Puning Togotpa, Winangasigi, Layak Pagi Sangdam Nabasi Pang Chopani Haiki. Nama Swera Haikari, Sugumba, Singsi, Boaipina, Angamba, Karakara. कोई पंचायत की वही ना कोई जगह नहीं सीधा कोई मतलब कुछ Hill Tribal Council More na More Town ki Akoiba Amadi More Government Higher Secondary School ki Mafam Singh Sengdokre More Town ki Drain Singh Thadari ba Amor Akai Singh Su Makata na Sengdok ki ni Hairi
Hill Travels Council Moregi President Insas MD Samtian Fongdoropada More Town the Amot Akai Sengdona Bagari Amakak Laibana Kudongsa the Bakayalam Adu Handa Autonomous District Council Zandil Chairman Lun Kosai Zo Amadi ADC member Loudboy Gangchena Amot Akai Sengdona Bagari Amapidak Pada Tagat Pafongdoki. Makoina Tubina Nala by Sing Hundok Makis, Loy the Sing Totally. Anaba Kotokano Lina Lagbajaya, Hedega, Sisi, loitering a Pauzara, but the cigar is permanent. Tambiro, Hedega Econa, Parzagi Ramos Econa, request over it. Mahut ki Parliamentary Secretary Oliver Katrigao Kendrigi MLA Nahakpum Indrajit Po Harau Tayam Opikitoram Ama Porong Patawan Taba Community Hall da Lining Tawan Taba Taugalup Nastina Pang Chokre Taugalup ki President K Ice Ivo Choba Advisor T Ice Tomba Lai Selumba is Mangina Singmamia Kana Sarup Yakiba Toram Aduda Parliamentary Secretary Indrajit Fongdo Kibada Swatana Ladiva Kendra Atisako Tarangi Tabak Paket Kani Haiki Number one Hayu, number one Hayu, how the cow has there, when whatever singing, using Makala, with the Kayak and the Takuna, Kayak for the vice. Maramana, I know the dog said, Machine the Nama, the Lemona, a couple of the situation high rock of Illy by the Golden Dog, and the down here of the other set in the country. Handak awang nongpok lamdam gi mafam singda nong leptana surak pasin maram oiduna Mizoram da ngarang ayupung trama toy makarum taba matamda landslide thokpodagi singmai da naptuna saba yum khara namthakre thaudok aduda mi asok apandi yaukide hairi Mizoram sarkar thaudok asigi matang da miyeng sangduna lakot payaba thabak lakot kre hairi makhata na landslide thorak tuna khudong thiba tholak payaba mafam sing section tharang lakot kre hairi Loishilakpada Maru Pau Amukana Manipur ILP system Sana Hanava MLA Singamiyam Apa Makanga Tabak Tobuna Asuma Kongtang Wagini Haina MLA Joykisan High Craig Amasung Dr. Kayana private practice Satabadigi Lamda Masigi Larabak Paza Sing Layang Naba Honabada Low Incon Yuan by Yauri Hiding How's your father? ISTV Pizza Pau Matangas the Loizare, Miyang Tabiri Bapuna Makpo, Amukahana Kurumzari.